mau tuh kene lah. Bener deh. Menil klecar deh kene. Awak teh kene. Teh betul. Kelas. Abi yang perlu sport anak nasi ni. Side tak mana zo. Tu. Tu yang. Pas style saya. Tu. Bila penuan pak nasi ni. Tangkap style urut kendang buat. Tu. Cuma sedih. Good morning, friends. We're gonna hit around 300, 500. I mean 300, 350. Okay. ये वायर है, ये रस्सी Rubber hai. रबर ये भी साथ में रखिए रास्ता में चाहिए तो So we're gonna hit around 300, 350 kilometers today. We won't go beyond that. And then our next destination will be Nagpur, but it'll take us around 2 days or 3 days to Nagpur. So yes, now it's 9 p.m. So Kastap kapa pangap di baro milik Nagpur mentah tamangin sa lais kan simpor asing lais ni bangin sa kamba angin ya nanti kamba asing lais ni bangin destination jungi di Nagpur hayin genduk perok jonga wah saya siap dah tak mah kupajing dah panen sising ayo ime ba nak dorkat bangi hakamit au blem nen bayo makhi suk au blem pasni au blem ni ga junti kadang jengah au blem ka destination di Nagpur ni hapoi lai sis tei ya dai semua sekali ni ai phai ka angel begin long kijing ida lenti tungki au blem ai ki weru inya thamba au blem begin yo nya lang biang armam la wailang ni bisoi ma pot ni pan keteng Jesus Christ be tam jungi amen thank you
pun saya setol dia tu lah. So 200 kilometers away to Kiongar. We'll stay there. Now it's already 1 p.m. So yes, we're gonna take it slow today, as we had like, you know, road like hardcore for the past 2 days from Shillong to Siliguri and Siliguri to Kolkata for about 1200 kilometers. So I really don't want to ride at night, but then since our bodies was still fresh and active the past 2 days, we want to like push ourselves. So anyway, don't ride at night. Only if you are used to riding the highways, used to riding mainland India, then it's okay, because you'll know the ins and out of, you know, the highways. So mentang idon sa aspak kilometer na Kyogar gede ka Odisha. Mentang ngade ka ngadon state Odisha mo gede ka Orissa babarim bab Insa Odisha di target di Nagpur kerasa pat ngahap cross ya ke Chhattisgarh kan sagawe ke state mon ar state up cross banai cha Nagpur Maharashtra mo tasni ngin ya right thang dijai mentala sibiji ni hapa mar baji em tu mo siap. Oh, ini street ng kayo. Chay. Gusto mo rin doon? Monkey Sao Jing Song. Monkey Sao Jing Song. Sao Jing Song.
Al sendu kali kat track tok teh. Jika hati jika kelas dah ni. Oh, ni tak pelam dah. Tembak ni surat terdekat mah. Bet ha. Perlok. Setang si 40 km nak jaka mut sangi minta sengi te kade Kion Jhar. Kita ngajaka Odisha kan ni kalau ada next state after West Bengal ngiwan sa Odisha kade ka Orissa ka barim. Kat Orissa te introduce kuin dia tok nomor ngaya nyo pokolitar biang naduk na tu bam zaman bas ha meneng iya tu khlau ru di khlau badan hati dong khlau gladon kesain buat untuk hamnut yang tang sisin rontah ni kan ni sentral dia ka pun mahagi ke skenduk mah Ting apoy ni Kion Ghar अरे वो गाड़ी चल रही है लगे नहीं जाऊँ बोलो हाँ ladang rak mah, ladang rak mah.
अरे एमती हेले भी पछाड़ चौकाड़ दे देले हो नहीं चंदा ने आशो तंग हो फिश है ना फिश जी फिश है ना फिश फ्राई होगा ना मछली मछली हाँ मछली फ्राई होगा ना तो कितना बजे बन में तू कैंटीन 10 मिनट लगेगा हाँ 10 मिनट लगेगा नहीं कितना बजे बन में खाना खाना हाँ वो 10:30 बजे 10:30 गीजर कैसा कैसा ठीक है बंद कर दो नहीं 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 done set done अब रखो मैं तो ते बेल किस कौन हम लोग कुछ चाहिए तो हाँ वो मेन्यू में जो नंबर है मोबाइल का नंबर मोबाइल आपका मोबाइल में और दीजिए जो अच्छा ये जो 42 लास्ट में 42 लास्ट में अच्छा थैंक यू Thank you, bye. Te perlok yang spoil mentan. Ani bonjiro amat. Spoil mentan nyobaje hani ha. Kion jahal. Te selesai sa Raipur. Te highway ubah sana Kolkata sini. Kita ki cap ke badang senapat ki pom te lah ya pom hot. Guys, we've reached 7 p.m. right now at Kyon Jhar in Odisha, which is formerly known as Orissa. Tomorrow we'll be heading to Raipur in Chhattisgarh. So we have to cross 2 states to get to Nagpur, Maharashtra. We'll update you guys later, okay? Bye! Roti. Atu roti. Sumsur ya. Chicken curry, bye. One plate chicken curry. I know it's frightening, but if you go under, I promise, we'll pull you back out. दाल तड़का भाई जगह एक प्लेट दाल तड़का और प्याज जस्ती है खाली एक ठू नींबू 2 आदमी भाई खाना ले ले लो दिमाग aku sana lah itu Muri ni kau oh itu lại rượu mau ấy ini baru sih beda lah kepala orang apa ada ini empat aku ini ada pun orang ini mau roti It's your fault. Orang sojau macam lagi kamu sojau apa? ada lagi Nam cái sojau. sebab tak ada wifi You don't see that you probably spend a minute in the house.
Ini bilang banyak ya, banyak tuh. Banyak tuh.